Kedam tang ko raplia ni Rosa Devi methang hemalong pherengke amai ke phalo Dhonsing ingling lapen dhuni tok piara tum ahokpet kali pasi rongni ara tum pen pherengke amai ke phapon Karbi lamed amai hemtun pi kimi kangpu pon Pini ni phai ko choksi there chiklo 21 number Borjan constituency kaparlo Lahorijan Sunday Market adung kedo Dhonsing ingling lapen dhoni tokpi arong arat lapen KSA inglong pho Dilai head branch atum an ningkang samse chipaklang pon Kedam tang ni phai ingkoi raplia ni Rosa Devi ame thanga hemalong pherengke amai ke phalong kaning je dam sopenta dowet thakvet chingki chibohong ave pusi ke jongdam lapen voter ID caste certificate lahai aphuthak ahokpet kali ilapen Rosa Devi ani pi sika kiling pi ilapen karbi akor kidun pusi anantok bi aphan ke jongdam ajok pini methang anantok bi tame ponong le pusi pherengke along nangti thandun lapen Rosa Devi adung arai mate church sahem tame longle ki thidam up case ta bange thom so se non ta Bogajan Judicial Court along case dam bomlang lapen bangrumpet bang ingkoi so se lo pusi nang pachinidun Ani PC ka kiling pia phanta kai mata ke theng ke chok hospital chiponang set anlo nisipo phanta theng boplo pusi chithan pon lapen voter ID koson si kelong ma puke suri hini ra crazy ani kan census ahutsi tokpon det pusi nang than pachini dun tokbi akor kidun ke anan tokbi along pen ke NOC tame pidun long le pusi pachini dun lapen karbi asar ma risumar atuma phan Ningdok chikrong si lahaya ka certificate tame klemlong lok lopasi than pachini dun labangsu aputha KSA inglong pho Dilai head branch atum tame chingwai chingsai dun lo Dilai pen secretary on report news 18 difu lalo rosa rosi tok bipi po alang karbia men pen karbiang long aphat ali ka cho NG polam che nili tumke ining ke jangje ke pinyani pen takali ha 2010 11 pen lo Sitame ni tum ke jakong avela pen ke thek o e pen a jok sinon puta ke rem si do dun bo tai ninga lo sentiment bai ninga lo ke jang je ke non puta do o athe hala ke na phan do lo ke na along ke choka don ta amena ni tum si rit aram long ke thek dut maka jin so pen ni tum si thana ke pon dilai thana masi nang tum nang ning hang ji hang binong lo ma ji hang binong lo pulo amasi thana pidam long ke hal apai bang ke a puta lok bang themune nang polis nang arjulo te 16 year le chipunoi de ka pomange polis to marjulo usi bang arjulo hala sohut masi ni tum dak punu Dhonsing leng ti thelang punu Dhonsing leng pen ni lian lo ki dun thanata masi bang apai bang charjulo la pulis chi thak noi de polis nang arjulo te polo tai ahi se kole to aigina phal pa kotha patigina court te ki ase kotha fasla kole bisi mon ase ole bi tai bi aha nai 3 times তো এইটো হিচাপ পৰা দেখিছে ক'লে তো কোৰ্ট লাগে জাজমেণ্টটো আপোনালোকৰ ফেভাৰতহে আহিব লাগে হয় আহিব লাগে 3 টাইমছ আহা নাই মই খানি তো আশা আছে তো আমি শুনি পাইছে যে আপোনাৰ সাৰ্ভিজন হয় আৰু more than 20 কাৰণে কেছ দিছে এনেকা শুনি পাইছে আমি maybe next time মই লাগা 17 লাগা পিছতে বি তাই কোনবা কে আৰু বি এডেট কৰি কিনা কেছ দিছে ওলা এটো কাৰণে তাই লাগা কেছ দিয়া to panchoro lo youtube no next on thebo lalo alam abang ke non alam social media long dami chithang group lo alangli rosa rosi pusi men ka chi adak la horijan meng rong si gitu so alam ki abuthak social media long ka to wen kang dami chithang group jok si youtube dami dilai te bok happen kopi ajoini si lan alam the ke klang dun ma jak si youtube bitar lip lo aben bitar lip ateng ma si youtube si hini alam the bang long pon lo asilalo Rosa Rosi po bangke au per bangke alang li ladak si akram sami ke dupu aso kithu bang alang li noken de noken ning leng aphan si penang ata pen alang li phach bachor lok lo aso kithu bang alang li choma tha bangke karjulong ateng mate evidence ke do ateng pen alang li BP po phansini ma kila ke ilis po siget ko ma to pulo ne bangga theng bok man ni phanta nang lang de ni phanta nang ke chok nang ke the yo la community tum si ha si nang ke pon na kisu nang ke lang he
kali nang kila nah lo nang li phan nang theng nang chok are lo la so po si rong committee tu si nang li phan ki su na pa hala bang nang pon tu the ja lo bo nang pon pe ba nang ke theng de ka mana bilang kok lo acha acha ka the ante no nang li so po bang ke chewoi lo chewai al la theng bob le chewoi e da phi tong nang li phan oi cha char na khuri ma la osu ki do hot la ka osu kan da ke theng ala ta thorun e pin lo ki thi pone ka reng pone an lo ko ni le phan ta la son nang ke theng de kang lo ki bang si la rosa rosi nang li mun pi si nang li so po phan theng bok ya lo bo la si theng bob lo ang pe ge la ni li phan ta he la si nang ke theng lo nang ekdom piso so phan da nang theng mare lo Kalau suitcase pipi mana itu? Polis along, lasang barong pen kacing wai lasang ini. aja tapi pe bok Kenang di hin pen kopi lo non ki pui jike laso atau pipi pu kacik krong alo so bang kenang di dak pen padam jui nai pu ma mate koso. nili ke la so alo su pen ke nili ke kini ajata nili ke nang ni bok Acha. nili bang tanang lang le nili ta chen ki te apa sih ni ke us anon tok bi tinala no horjan ingleng hamalong ila rat theng no nilin ben pachini lam thigala pen la rosa rosi ni pan pur pon anon tok bisa pur pon tu ani koi pon pon lagi ini mani clarification nili pin ben pi ko ni pan ningi po lagi nili ponong le ane Oh 1985 penili skuli donatal apu apai atu pan anda di sini la so asal berapa ke skula gari tinang lekan bong ai dapat tu di kan bong lagi sebab ini dia tumpura pan ke tinda nanti aku ke koi pon pot ke ni aku dah ponong le aku pon Theri poni phaingkora troxia ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Arideng pen Karbi Lamet Amai Tiripi Hemtun Pi Kimi Kangpupon Bangsu Ajay Mekalong Team Karbi Anglong Abitung Lapen 19 Difu LAC MLA Bidasing Ingleng KSA Inglong Po Amai Pu Thangsing Timung Lapen Ki Ongdun Man Peng Kedo Lapen Thekre Set Atuk Chitongdun Bangso along CM Dr. Tuliram Ronghang pen Prenke Engno Lam The Ki Jai Hut Kaning Jepon ke Karbi Lamet Amai Tiripi Hemtum Pi Kimi Kikim Kerang Lake Alangli pen Karbi Anglong Autonomous Council Atangka Kecheng Ako Lak Pho pen Kam Cheng Ponsi Api 2 Korol Atangka P2C Bangso Ahem Kim Patang Ponlo Karbi Lamet Amai Tiripi Fan pen Karbi Cultural Society Fan ke nili arpun siya arpun degnet tersi Karbi Anglong Autonomous Council angka pen lak open cenglo Karbi Sumso kalong peke kisian ini kan diponel la so piben ke Karbi Lamet Amai lak open dipon pen non ke lak tanang le laben keda Karbi Lamet Amai Tiripi ka bela kita kata nili Karbi Anglong Autonomous Council pen tinggi dipon se dan nili dipono pen ke non dipono aben lan kenang sot dia horwan tan nili